Babino manekat alaki tabui at ikutin an binuan anusneno nanete kanal YouTube GKI uap meto snuan neno i kita itinako hafen sin sulat naka mese ela mese talante ela nim inakanak kuasat masaksit ay malakit at onen amos neno ang fekay neklumit hemnaw mam saksi hoan miki hahinem hay molok mahitos moet neno amin. Babino manekat alaki anwi haifensin sulat nakan mese elanim naton kit nakoni na Yohanes naslani niki oel mesteno anan of naslani niki smanak nino hitle i mansian alima etkit hitena hitsalit mahit neklumit anmu i lein hiun kalau onane hit saksi lasikino onme hantotis i an panaklau ale kanan tomabeti usif Yesus hit hetabeno wisneno inaan ni ole kanan uf an bipah pinan lei an bihafen sin sulat mafefa ni Lukas na molok an matom nok slanis manak nino lasi sub oil an fani takaf nagtuaf mese an fani on tomabeti usif Yesus na Yohanes naslani neki oil na tonkit ni utuaf lenapis na moet amleut naslani kit nekis manak nino na tonkit nakamnak wisneno nakninokit okete nekikit hetam tabua api Yesus neno anan in manekan sinlei of namu ibnani nikikuasat na ku isneno henaw man saksi semanak nino esan fesin beif matanes henaw man saksi lasik nino an bisin munin faik nutu nenok nutu babeno manekat alaki mansian kan muifa beif henanaw balasi amasat i somak infai inekan maintenab henatis manak nino an fehinef manok hinef lenane mansian an saksi manaton lasi-lasik nino hitahin kalau tuaf mese na peni menuan ay sona he anaw maan saksi nana infani on atuni le na peni kuasat mahatanis na kosmanak nino kalau lasinak onane hit somak at nekbaun manaik tamok ok amin. Babino manekat alaki nekam niken subscribe am like maambatin nuan i nyohi ambiansin at onen amo isteno tefes hay mimtau ma mipe hemnao itun holasi am fe homos manak nino miuple ko hem behind nekam henati hay makoe anbi lasi lei amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.